In a man, Odea, my manche mamimba. Ingani, I will allow Boshi. Meji Makalu Shorotalo, Kekleni, Easa Book of Condolence, how worship page said, Epokeha, Minua, Bobulo Moshiche, Nua Aquashoche, Nua Jasiche, Gamanje, Kemaja Chemaku Menibi, worship page said, Ekume, Ehame, Nikame Ba, Ni Amehu, Amekamini, Niwaush. Le château. Ni pote kofi fankwa eji chama ke hafuna committee le ki chama ke hafuna committee ke egbena ni pote sambo o fine ni o so ke egbena ibu o sign book of condolence e hawo Bota Samu, yes, Babi, o finally, put you over and will learn how. Family, ni watch ni Bota Samu, a sign book of condolence of Asumo. Ni watch ni Bote Ople Galesani. Ese, get ni Bota Samu Bina, a bachano. Ni Ople Galesani. Lala ni won wone wonyeminu niti sakumo bi eji wote Ablorh ebinu komeni echose yareho lele wobelo kukemo le ema neke lala ni Bote Ople Galesani. Ni Tettey Ablorh, oke won't ni Tettey Ablorh. Can ni Ople Galesani bina? Ni Tettey Ablorh. Office of the Bobu Bulomo Shike. Rep Niji Napoleon Stanley Tay. Office of the Bobu Bulomo Shike.
administrator iji Napoli ejake wonyemi nuwe eshako mankita mone shiko chele Reeby ochele shane ochele kweke kenyomi ebuwe kwe ibakeshi nilutumo ni sani etuwe ni etu yo and Napoleon Stanley when the minu ka watch any Ablorh sinamo for that sini oyo yeri here ni ko hani ma bi fe ale boni afe ni me ni lele kebe ni lele anani kase mofi ni ame kase ye ehi Napoleon Stanley sign wolo eta weku nicho didi to family ni Ablorh je ni weku nicho ni yo mi egbaji ata potro botekwe lehun e ba sign book of condolence. Mr. Samuel Boy, presiding elder, Apostolic Church of Ghana, Ofaine, Ebina, Ochano, Ohio. Lehun esa ehe ke Reverend Jesse Ankra bina rescue kadangwe page no ke only kadangwe sanie ka bajeme chichicheme ni ye kada ni ameleni ojoba ye ga kadangwe ame yo na kai pramano ni wote Reverend Jesse Ankra ike woche ka wanyaminu ni Tettey Ablorh echuni ojoba amefe ameye kadame museum and monument board eno woche Ablorh echuni keha kadame museum and monument board hedi wotane kawa kwa mwetu ni ama ni agbeko na a last floor odino ni a reserve ke ha museum and monument ni ake okadi ni ko ga ke damie ba to jeme ni mofiamo apa ni ebakwe ni ekaseni ke ha elutumo wote Ablorh ebo ewa modewa eyebi keteke ba woloma ke ha ke ya heni sani eya di afeshwa ke neke nutumone baba no bemni ni chomni ye Lagos school emliye lo eye TV Africa ni tuni ke akofo ni akale eyefu eyatu eni emema ekome moji Reverend Jesse Ankra woche Ablorh ebinu nkome ni echonle ni ansaba egbe Gadangme Journalist Association leno huwe eye rescue Gadangme Plamano Wababi
Weku Baham Bokome Ni Eke Erine Ewa Woloesh Eba never signed book of condolence you are ref Kete Weku Nakano Hunika Enga Benke Ni Wona Neke t-shirt Neko Nakano your clothes be Obaka Fai t-shirt Eba Ka owo bo obanye ni ohe keke moku ida ke loji atale nu work ba fe wo yebe nu yala 80 cedis for t-shirts 100 cedis for Lacoste Jomo ke dromo ni ikekewo ika yo bemli ni ba point lutumo e go bulo mo chiche office aha assignment yesia de family eke ibi oleo ya latelu ni oya fa ogbia ye watche ni ti popo wulo mo siche ni ena ehegu ete ife sasamet ile loko sheke bebe onupa e bona fe makasedi nakano echimi ehami 24 hours ni produce jingle kehayala yata eno ye Lego presect school where heko makene be pile wocho jeme ohimiana eye ohimia koemi eye Lego presect school jeme ji heni ebonga loyo Eke woche apote wabasumo ni obonufue ahawo obonu for just 3 minutes. Obonufue ahawo obonu for just 3 minutes.
wanyaminu ya la mama wanyota kacho plamaneno ya oni desa ameno yibwana no wanyocho banke wabu ulo mosite officer ni toni ni mashe ya la mama no ebano Kekle woke shidaku baha chofile munimbo woke shiko ake enwo mwene ke hawo noni sayele Yehowa cheche hie lojino ni yanu mwene shonine aka no woke shida ha bobulo moshiche wolu moko no lumo bokite lawe churu numete ke ete ke nungwa mache ke Professor Daifio Wolechi eji eteno nakano wakashida ha ngwa bankalu obripono bani ala bijingi eji epa ke ngwa pa shonche ngwa jashiche ke pe ni hienu ngwa tuwo hiefe adelele when you mean Ablorh eba somo ni somo ema ke passion lofuba ke passion ro hejo somo ne yo ke hema ejele ko udupa ye nuchumomi na ka no hwe ye gadangbe gbeja no tu na ike he fonshi yake yo wa dromo nike ni ke hia shikamo ni ibanye ke fi lofu media no chumo shi eshe ya fole ke haka dangbe na fi ni wokusumi wokuwa bisu ke wabajano to ake kadangbe bi abanu wo ye je koje efe ike he foshi ke ha ni true Ablorh lele wonyeminu MCA wonyeminu eno echo journalist bi efe po agbe ni eche wohimo ka yiri ji akeshin ke ya la bi ashe meni wa ke ku kankati ya nai keti koyi keti shonfe mo baba na mayi ni fi mo ne hu dasi lele acheku fi okoko ni apẹ wọ́n pẹ́ pọ̀ nípa afẹ́ ní wọ̀nyẹ̀mínú ẹ̀ wọ́n máa lẹ̀ yàrá lọ́nìsà kẹhàn pẹ̀hẹ́ ní èyọ̀ kẹ̀ní túmọ̀ ní ìbàtún kẹhàn ìmànúwà kẹ̀kẹ̀dáǹgbè kẹ̀gánà màmúfẹ́ ní mẹ fíọ́ ní yọ̀ lẹ́jẹ́ kú ní ẹ̀mí ẹ̀ mọ́chá mẹ́gbẹ́ ẹ̀kọ́ ní wọ́nyẹ́wọ́yọ́ sí mí ní ìtàṣẹ̀ bí ẹ̀ nígbà tí mo fi franco Samuel boy wọ́n apá fa ẹ̀mẹ̀ ní ọ̀bẹ̀ ká mẹ́bí ẹ̀kẹ́ ìchá mẹ́gbẹ́ náà mẹ́wọ́ àmì Samuel boy ní àyà àfíù Tettey ìjìnìyà náà bọ̀ọ̀lé òyìnbínú Enoch ẹ̀jẹ̀ ìjẹ́ ẹ̀yìnbínú ìjìnìyà Ẹ̀sù Mr. Franklin Mrs. Mendo Mr. Boy Mr. Ese Mr. Togo Isaac, Mr. Napoleon, or Nyamino, Babu Labia Obla, Wanyamino, New Odaulu, ni said, you are Domona, as I check a quail wake, ni Doku, Niji Eteno, Kano Mwe, Wanyamino, Osu Seche, Teno. Hum egbe nichumo ne won kwa ni wonyeminu e won han le defeating football ifio make oke wugu e na china mo fio be kuku ne hu de ne be ne atu ne woko wa ha wonyemie hejole ne eke ibolo aya national mo 8 to 9 September 8 to 9
Eje ke nyo na egbo e. No he ni oba otemi e no 8 and 9 oba ha wonyemi e. Oba afule. Oba fe yala no ofule. Ke cho here Wanya no to ni committee eto ni awafe keje isafu emi eja ke wo fe wole pehe ni eyo ye asafu emi no he wo ato pehe ke event na awafe na ni 8 and 9 ba she ke bi ya she oba ni mambi fe ana ali Wejano tuwe wana atuleke ha naka no hwe to bene ni okula jale sane yigbe ke ba chu ma ni chumo ojo ba deje ni keje mele ni ojo talo ni ba ta woye mi e shuko e ni bra bi je ni woku e to ameyi ni ake ni chumo ni e se shon ni atule Manche she bele ni icho no wo ya man gbejano to hwe gbejano to ni yo ishina mo ke ha ma no chumo hwe e wo ye de ke shina throughout the journey never you want to be number pay le respect ke shomoy committee mani man bi fair ali Gbejano to ne so wa waste wo be like obatashi chifiu me won ko wa bi ene ko ni to be cho yen ke appropriately ye Gbejano to na to fair wo ba ni man bi fair ali o so mo ka fa ipa mo pe ji ake wonyemi ni Tettey Ablorh wo fe wolele nu wa manem mo le luchumu de ma chun wo le suomo ne eje ke ha ye ke ni tumo ne won pe ma bi fe pe ke ji o unu ba ji o won pe ma bi bodu fe ni Gbejano to fe ni ma ke ba ha ni aketu e ni tumo o fe mo ke e ya wo mi ni won tun so mo ko ke ha wonyemi nu ni Tettey Ablorh fi o ni yo wi mo age committee chairman to no omanye dro Ablorh ofin e to anye ni ami ake ko yo wo gesha aha wo committee chairman ene yebo fio ni je wejoshi obranta manche ile no di special advisor na rolo Condolence association Luo for lechemo ake ni aya fi o Tettey ekewa ni weku fe ana ale ake emo ina akele ewu committee no ni eba fe sure ake wonyemi nuwe eke hiwale fe ne ye bawoshi ona fe ni ina fun papa ewo seremo nije Wejoshi obranta manche ni aya fi o Tettey de ni ke wo ha webu gadani fe aleji ene ni aya fi o Tettey ni ji kle iseremo ke ha wo fe ne he wa ke ha oda seyeli neklemo ni wo ba che ji wo che Reverend JC Ankra Eji Gadangbe historian ni eke wo ebi mueshna odoba Oseno tolo no pai do mo ife ni odi shiko gbogbo ero nígbà yẹn do manye ajo mi JC Ankra lele njo tugbo ka madomo on fe here ni ma yue loko kako wonyemi woche wowu wobi iwo maka ke bini domoshe ile mi hundana shibo wanemi ka
moko jeni po credit jogan na manfe kejinfe ni Tettey Ablorh ni Tettey Ablorh e botio koso ami ni sumo ake enye ni bi ni ko kakeda mere mi hu isuku ni titire anthropologist Jimmy niji bebe ashishi kwen ame kusumi ame premasaji ame jamwe ka ame lalai no me jino ni mi hu kase ni shi to ni mi te ya kase wo be ke to kotoku Ablorh fe ahun keke ni bi ne point buji eye bu ami wa je mi pe Maya wasuma mwene ribo ma eba manshuo oblani onen eyu eba ne bio eno ni choni gamashi afi gamashi no cho ne ha memo bana woni wo chole mishe ke hani kase mo 3D ye kadami majeni bi akochore enyana no ni kora ke isumo alenicho mo ko tashe wo bana ebra wo ba ma TV no na bi bo sande eje ele no tari ano enyo se ke TV ke camera eneje eju chino ko le ni ke wasumo sande PUBG no le keji ofe boni dada gbesika mo yo sani ale egbefa ebole eni bi ami bote mo etole shibegu abi ni ake iwo ni foni wo ju oni je ke ake wo jawo ke la ke gbogbo jawo me ni mawoji ke choye na me susu ake mo di jawo wo ni ame wo ame jawo ebi jeleji mo di eye gba baba o le ke choye ho adugo she got the rough for you, man. Where could be better? They get God. You are God when they join to pay you. The hand man, I can change when I point on that toilet. That Jamu Abraham, they change that day. Baby Jacob, if I got that. Like I know what she knew what the money catching to Jerusalem. Ayaya domote ye na keta yokomo mene na kaite achele weni wo ni mene kote heni wachoje me Mecca ama boliono ko ye Mecca mene akpe mama di ake hano kona bolio teni mika muromo watade ye no chala ke wonjaro Bueno ya meka ka de mi na tadi aya wo ye jebe mo fe wo ye e wo keji na kan shika mo yo menye mi ni Ablorh mo ko jawo aja ni kala be ko ake ya bado ni bebe mo ko ye je Numbers chapter 28 verse 7 ake Dani na wa lojino na afo ashuoshi na kecho Yehowa nuko ne promotoe etomo yue modelo ne ka egwe model mahani yue mona kepeteshi ye he struggle lele echu ni Ablorh ibachu no ni yenye chu ke ha a generation echu no ne ibachu Eshowo wo ye hika Ablorh ade ni wo chan Ablorh o bo e body ya wo juma enya wotwa wodi epo eha woche Reverend Tettey Ankra lelen wodi minwa ebo ewo modern wa wasmo ni woche wonyaminu ni Asaba ni Eva Ye Udase on behalf of Gadange Journalists Association.
Jenny TV eji wodemi mu akume ni wo che chosile ojuba iwo oba chele ni le eba ni iwa ye wodemi mu ehi udasi oyiwa do Mr. Chairman kende me fe afi committee on afi ko ni wodemi Ablorh ẹ̀yẹ ọmọ ẹ̀ mágbọ̀n ọkọ̀ ní wọ́n bíbẹ̀ ẹ̀nà máa ṣe mẹ́fẹ́ níwàlẹ̀dẹ̀ ọmọye yóò ìbẹ̀rẹ̀dì ní ansamba ní ìdìmọ̀díẹ̀ on behalf of Gadangme Journalist Association Rescue Gadangme Future Platform Gadangme Jenny TV wɔkyɛ ɛwɔ nyami ni Ablorh ɛwɔ mɔdɛm wɔ adeɛ nkyɛn ni olu ɛkyɛ kɔrɔ many ambanu na wɔgyina MD Fields 60 Randolph ɛyɛ amate kɛnyɛ ɛgbɛgbɔ mɛfɛ olu na ambanu na wɔnyami ni Ablorh ɛni bi ni ɛgbɔn fɛ mu. Ìbànújẹ́ àjọlákẹ́sí visual ní jọlákẹ́sí wọ́n ní àfihàn òpẹ́yẹ ìmọ̀ ẹnu ìwọ òyìnbí àbọ̀jú wọn ní ẹnìkẹ́ni tí wọ́n ní ìbá ṣẹ́kìsì ní ìpọ̀ èrò mọ́dẹ́ wà dẹ́njẹ́ ní òmàyé àbá dá ọ̀kẹ́ pọ̀pá ń bọ̀ ìdíyàna ní ọ̀pọ̀lẹ̀ tóyí ní ìṣọ̀rọ̀ pẹ̀lú jẹ́ ọ̀kẹ́ wọ́jì to be money in war in terms of documentaries ní ìfihàn. Ẹ̀tọ́ wọ nyẹ̀mí ní Ablorh ní ìbàjẹ́ permanent rescue Gadangme Future Platform ní yẹ jẹ́mẹ̀ wọ́n kásí ní bí wọ́n kẹ́ sọ́mọ̀sọ́ àmúwámi yẹ kẹ́ ìgbà òní àbàlẹ̀ ha. Ẹ̀bọ̀lẹ̀ àtò ní bí ẹ̀ hàn. Ṣì fẹ́ sẹ́ ọ̀kyẹ̀ ní Ablorh ìbá tọ̀wọ̀ yẹ pàṣẹ ìbá gbogbo nà ìbá kẹ́ ọ̀nà ẹ̀yẹ ìtẹ̀mọ̀nìkẹ́ àjẹnìkẹ́ nàbànìkẹ́ nàdẹ̀nìkẹ́ ọ̀nà kúmọ̀nẹ́dùbà ìwọ̀wọ̀ àyẹ̀sẹ̀. Ẹ̀wọ̀n yẹn mẹ́ kúrókù mẹ́ ibi wọ̀kyẹ̀ chairman ndí ní Frankwa lẹ́ẹ̀kẹ́fẹ́ náà tù wọ́n bèbí ẹ̀ ẹ̀wé kura. Ṣì wọ̀kyẹ̀ ní Ablorh lẹ́ẹ̀. Bibia esuma akesi ìbá ha ní kase mọ na ba kase yẹ ìbá ya hẹ́ẹ̀ ní ìbá ha ní ẹ̀kẹ́ba nkó ní ekyir lẹ́kọ ní edimoko ní esuma ní kase mu ní esuma akẹ́mọ́ ní ekase hu ẹ̀ eha ní mẹ́ẹ̀kúròkò mẹ́ẹ̀lẹ́hu ana ní amẹ́kase ní amẹ́bàbọ̀ ní amẹ́bàna ní yẹ ìmọ̀ ẹ̀ lọ kẹ́tọ́ Ablorh nù. Ni wɔbɔn nuwaba jente ni sɔmu abelewo mu lomie wɔ ɔba akada akɛse lɔri jɔ ni akɛya tsi mi dɛ nkyɛn bi ko afinɛ mu ni ma ya mu yɛ ina nyɛmi no the last time kɛlɛ due no ni ame de manse ndi America ni ntwale ni kɛ wo nyɛmi. Which will be young Bashir, why we Uta, there, oh, you become in a canoe as one you may share no can show. You can share, you know. What brand in the big the hay you are higher Togo, 11. I think a boon or buyer 11 more. Nyami ẹgbẹjẹ ni nyami ẹṣin o. Ẹyẹ àrò ẹ̀rọ akẹ́bíṣì náà yẹ èjì ṣìṣì ṣì èyẹ ìgbìnà. Yɛtɛmi no odase ekoko eba
keje Gojoshi Obata Manche Nile no di special advisor ke ha Gadanme Association ni Manche Ayafio Tettey eke Emily ni eji president ke ha Gadanme Association Wonyemi ni Tettey Ablorh ji advice ni eha eluchumo femleo ke hale advice wale jobam ke pa Gadanme kupa ene fe no eni enye eya po Wonyeminu Ablorh eku ekwe ibaya ebi ake afe ene enyo itashi alo ikasa mlipo ni Ablorh bachele ake au iye neke idea ne ke ha ga ke Danme wokwe ake ubanye wofi neke noya ke shulemu aba ga ke Danme fe nane ibe office no ake president of the Gadanme Association Chi Ablorh ebo Gadanme Association ne a modern ojoba mene ibe wotea ehe ake nyamime ku kumehu bako nekegbe na ne ni amemo Gadanme ri ojoba ni Gadanme aya here woni afe ni ke Wonyeminu elder Michael ni Tettey Ablorh susuma adumose inamishe yeheni iyo Yemo fio ni Gojoshi Obata Manche ke special advisor ke Gadanme Association ni Manche Ayafio Tettey ke hane Ablorh Agbelemu Friday 8 September Friday 8 September Beke about a vision night Committee okay honey ale ake Thursday 7 September about a tribute night Yebiene Obenechos tribute night ke ha Wonyeminu Remo fi oniyo ke ha na ke da ke fe yo Wonyeminu yala ke jano tuwe bintie ya no hawo pepe January ni okasha shado nyewa ubani biye ni ameka sele teke ni le lamo amela oni amena body so wana body PTN eyole afole chamo gbegbe atele gbegbe awon shi ni be le je PT okasha ni ko bi dewo bi ngela oni amena body PTN eshika moyo elano
nasi kori na nasi kama ori ni gbogbo na ko wa shasha to la ori ni gbogbo na ko wa shasha ori ni gbogbo so ya ko wa na no nasi kama nasi kori na ojú rẹ̀ kọ́ alágbèé kúbíà ọ̀yọ́ gbẹ́rẹ́ lọ́wọ́ dìbò yìí àwọn òrìṣà wọ́n lè pàwé yàmọ̀ ọ̀rẹ́pàwọ́ màgà máa gbá yíyá wọ́n lè pàwé yàmọ̀ ọ̀rẹ́pàwọ́ màgà máa gbá yíyá ọ̀rẹ́pàwọ́ màgà máa tóyà kọ́wá akọ́nà náà ló gbà sílẹ̀ lọ́mọ́ máa. Yo, yoga, gbogbo nínú àná yoga ti dẹ̀ gbọ́n ma. Àwọn onígbàwé, yàmọ̀ onígbàwé màgà máa gbá yíyá. Onígbàwé, yàmọ̀ onígbàwé màgà máa gbá yíyá. Onígbàwé màgà máa tóyà kó wá. Akọ̀wé náà yoga ti dẹ̀ gbọ́n ma. Yoga, gbogbo nínú àná yoga ti dẹ̀ gbọ́n ma. Yoga, gbogbo nínú àná yoga ti dẹ̀ gbọ́n ma. Àwọn onígbàwé, yàmọ̀ onígbàwé màgà máa gbá yíyá. Onígbàwé, yàmọ̀ onígbàwé màgà máa gbá yíyá. Onígbàwé màgà máa tóyà kó wá. Akọ̀wé náà yoga ti dẹ̀ yoga gbogbo nínú àná yoga ti dẹ̀ gbọ́n ma. Yoga ti dẹ̀ gbọ́n ma. Gbogbo nínú àná yoga ti dẹ̀ gbọ́n ma. Ẹ̀nà yoga ti dẹ̀ gbọ́n ma. Well, party you Lalaji, when you know, we transition. Oluka Belenche, we can be yes, a couple of times, my American.
Only before bene ama wo ka bia ekra ele ka onyema da tache obi e ameyanga e wana ke ameka fe shomo beke fe ke ja odupa ka ji beke fe mo femo le yi na ajo le wo duba na ka no ba wo onyema bote obi e ne ame obi e le o afilo duba oni yeme bokuru bi o ame gomie no amefelo ojuba bona fe ni efi ojuba yira don es yo me won ke won no tumo mba na gbe masa matimi eko ake on the 7th Thursday 7th September abafe tribute night no benetoshi bi ene no beke ewo funeral committee eke ihani mambi fe ale ake asafo eke no ma fe ba fe tribute night ke on the 8th of September next Friday afe vigil night asafo ke gadangwe fe ni fi o le ke gbeja no to ne Shimon Dani woke wo mure no tumo baba na gbe woche ni alabi bote eye deche koni leche e compose wochole ake yawo ni e compose neke deche neke ha woche ni enna heko ete ni wochole musumburu Kofi Annan Bemley ni ena ehekode ne no wonyerinu ni alabiswade compose the kendech ne hale e woke e baakpa ne keni ne ehawo ye shibami o baakpa mo fe mo fai ni ewo eheno Bemley ni apa ne keni ne ehawo niji yawo mina wonyaminu ni afote ayeri ejai wotea keje ne we lo wana le ni afote ayeri ejai wotea bi ene egba ke ewo yi fe na ba kwe wose ewo ye fa ne shibami ni wo ino kuku
Ojoba, yeah, no chole pokoya. Quick announcement. Committee chairman, about a quick announcement. MC Urano. Kekle, Owakai, Mambife, Kadangwe Bife, Kagana Mamubife, Akebe, 4th September, 2 p.m. About 2 when you mean no Adeka, 1 pay, Mambife, Namayi, Nife Mode, Udasi, yeah, Neighbor BJ. Bushia, Yaquisha, or fair one about why Jimmy Fairfell, no get you soon. I went a hombane, yeah, no put through 3 o'clock, we cook o'clock, can have one you mean, need Tettey Ablorh, I'm happy, really be Jimmy. Also, want to be go 7 fair, or Bafi. Tribute night. Keke, 8 ake wonye minwe eba shishi. Keke, 9 fe wa hale hijomo. Ye ochile bi huno shomo ekonklume ye ni abafi na kaba hona wonye minu wabu. Hewo omani mambi fe wali kebi yeshi. MC fanye irado aba. Jo, we irado. The final Shibam, the Yajamano, and a special request. The final BFD, Shimon or Baka special request. Ake, when you mean way, Fatalo, your hotel, if that's money way no more, Obaba, Koni, Obasai, a year Moboni, a year Areho, Shimon, okay, we could be near Mime, fair. Anna tree, everlasting, we find a vote of thanks. We find a member Jelly over there. Masu Mama Bisan de Kobe, Danny Madashi. We find a Shibari. Namo yo Ibanye kake ina ni Tettey Ablorh ni emiefu potenda the final mabiko na moyo bi potenda ni ibanye ike ake ina ni Tettey Ablorh ni emiefu potenda. Dear FAD, the final name of my repeat, Martin Luther King, Ibano Ojoba, ni ya aloni ete okotumo ise icha ebichumo eheshiba obeni wo yo bie kemeni bebie le faipa mona ni bebie amenuhi ake ke ibe wonambo kombo tamole mone chini basu mwake ebichumo achano ni achule Ojoba. Amen. Amen. Wahi asafu acheme. Nefanya mimba midi umanyeko. Nefanya nyenye wala don no majo. Naleke ke ugemi fuwe ugeyi yafo. Ni wala don akene bakwe ubuwesi. Edenji meki yala ke nofeno ifonye chichi no wajo ni. Wali yake hife ni Tettey o iye dole. Yàrá ìhóòmù mi ti ilé ìbáṣe ìjákẹ́ ètú oní àmìyàn abànúwà kẹ̀kẹ́dángbèfẹ́ ní èèyàn akẹ́ èkó mi fi mọ́ bàbá ìmọ̀ ní ìsọ̀lẹ̀ ọ̀ ìbábà nálẹ́bẹ̀ bíi kẹ̀nàbí ẹ̀fọ́ ẹ̀yẹ hún ẹ̀yẹ òlàdún wọn ní wọ́n bá kẹ́ ẹ̀yẹ pẹ́ẹ́dì wọ́n ní ìbàlẹ̀ sani wọ́n fi kò mí wọ́n ní wọ́n fọ́n gánà gbé ẹ̀yẹ ẹ̀jẹ̀ akẹ́ wọ́n yẹ bíẹ̀ yẹ ní Tettey hẹ́wọ̀ oteme pia walinitete etikatambie wakahani ifetumu iseni echon ife ifo na gbenye wada MCS fi marketing mo fe mo ni edu mo ma hie ye you for 2-3 hours le hun e wala don
many baby and I can win over the book of condolence. Simon, can you come and you come again? Among I mean, you will have done it like a Woliaka, make a Solomon. Can it be near me to this? The father, you are done. Joe, Sida, I have a fair. What can we do to more Ebanabi? You are not sure the funeral committee. Okay, I'm a bad boy who more than you would be moving. And not from Papa. Yeah, I don't know what I call one hour base Solomon. Mr. Franklin, Nikwede, closing prayer. Thank you. Eshibani, Kenkle wo Keshida Bahanche Ofie, Moni Kedeshidi Wobile, Akeshi Ikewajinshi, the thing Afile, Kuni Inagbe, Afile, Ebo Tui, Ikewefu, Kebashine Kengle Chwane, okay, and you are done, Kajele Kwe, Leave Felly of Vile, if you felt Eko below by Bina, it will be near Fantia. She Jehovah, if it away, agency, banana. It's Ashida. Eshiba Binya of Olia or Hino. You were solid. You want that you wash. I believe you want to or you won't wait it. That was she be. Eshiba Binya of Olia way. Was solid. Share of faith. Omoni Obomoini Oboshipon. Omoni local bed. Ni afe ni achiego yemi ndidi joa nekengwe twane woke oyura don bomoni ofita wo he oje opu awo okewe ba shine kengwe twane nucho je woneke ni femu fefe ona mi joa ni wo ba je shi wo chebo akeshi okewa ba je shi joa ete afeku ni enagbe afeku obo wo tuwe ni ohani waje umanye Yowa abere bibi baba dino neshe iwo ba fe tewo otule ni Tettey Ablorh ye nyam oge ka mo gbogbo ni ena fun papa lole efansilan ki mo bi jowa on pa go fight jala ni kan wo ye ne bon ya ni bi baba ni ba ti jala na ise ni ewo oye nyam e otulo ni nyam on pa go fight no fe no ne hia titire shika eni shika ba je boli joa ono oha shika jolo dan bemi ni hero kamo be lo ta wo fai akeshi efe ni shika ba je efe ni wa mo aje joa o ke duro ona fe ni wo ke wo yara ne ni wo fe ke wo ogbe konkon ye nyam ni wo ke wo ochulo nu Michael elder ni Tettey Ablorh ye nyam on power fire o meni wo ba bi efe o ba pele ke ni fe mo ile ise jomo meni fa beke ba yo after ma me efe na ma ya meni anya me na ni ano meni ataro le amiye peter wa me yo bu ame no ka ma shisha hwehwe yo a ke di papa chele wo wala shida yo ke habo ile wo ba bu ye che bi ke mo kronkron ba mi amen. You put your friend on the when you do, you may have a bit of boss. Only annually half a year, or the money when you are free for and be able to last year. You know that's not the sign to you. You are signed to
4th September about to they can do one power you fair that's it we got she about to tribute night, when you mean you have to get one fair. I mean, I can't fair you for sure. On the 7th, look at that shit. Mark a Safu, Elder, like a Safu, Mark a Safu fame Africa, Yellow Tane or work at that shit. Obenetos, a tribute me after me abakani fair for then buy you doesn't know buy you my like dear who know as a form so me and my feel can no so I need to do it baba okay no oh presby my packet so I can't clear my buyer ni gam le le jumo le jesisi ni mene kadambi afi lo na o mene la bi alo ye osu bi alo ye gamashi nuwa tema bo ahun ka mo adanfe ahun bete sha fe Ablorh ye gbe fe ni ibo omode ake kadambi o tusu ni mo le shika mo yo ama debi bana mo le shika mo yo o mene wo ade je ma asani wo fẹ́ wọ́n fi ìpèlú ìpèsè ní wọ́n ní wájú ilẹ̀ anájọ́ ìpèlú nígbà tó kù sísọ níbi wọ́n máa ń kàrò ṣe ìpà nígbà ìpèlú nígbà in a Odea my manche mamimba Ingani awola wombo she wombo e wombo she